današnjoj ponudi Agencije za nekretnine Novi Dom predstavljamo stan, jednosoban stan, površine 36 metara kvadratnih, smješten u Bihaćkom naselju Ozimice 1 na drugom spratu zgrade. Sastoji se od jedne sobe, odnosno u ovom slučaju dnevnog boravka. Iz ove prostorije ulazi se u garderober, znači jedna dodatna prostorija koja služi kao garderober. Sada je prilično prostrana i osvjetljena. Iz dnevnog boravka ulazi se u hodnik. Tu još imamo jedan dodatni prostor za garderobu, te plakar. Hodnik. Te kuhinja koja je rađena po mjeri. Iz kuhinje se ulazi u špajz. Te terasu. Terasa je zatvorena. PVC stolarijom. U sredini stana je smješteno kupatilo koje se sastoji od jedne prostorije koja može poslužiti kao vešeraj i druge prostorije koja služi kao toalet. Grijanje na struju, odnosno na konektor i na drva. Za sve dodatne informacije molim vas da nas kontaktirate, znači Agenciju za nekretnine Novi Dom u Bihaću, u ulici Bosanska broj 9, ili nas pozovite na broj telefona 066 885 399 ili 062 708 427 ili na fiksni broj telefona 037 941 419. Hvala na gledanju.